batigetwe no gukumya magega y'umuriro kubwata echire yo obutuku bugukira rero nonya nabo abamenyi abo nigo batemete kuyorimia abwase bamokire serikali ya kaunti ya Nyamira asokonyorwa gwikira asensemeyo eki yachagetye umuriro yo tikera manyikana gwikabono. Ndonye naja gukumya nkelinge gari ya Nyamira nabayo konya busongo te konya Nyamira eyere kebirigo bono ntete kotebaiga omoriro yo bagaiga obera senkirere nkong na andi twaminyokire twatemire. Upande ya power wangerespondi haraka, upande wa maji wangerespondi haraka. Kulingana na hii moto, wakazi wa Kibirigo wamechukua jukumu ya kuzima moto na mikono yao. Gari imechomeka, wakazi wenyewe wameibeba kutoka huko wakaiweka kando, kumaanisha Nyamira yetu tuko nyuma upande wa response units. Omo Senator we county ya Kisii Samongeri ojoba igokoriye kirugo kyobo governor se county yo nigaboriri abamenyi be county yo komachora buna omo governor we county ya Kisii asengenchate biro korira mange na ndobeiro murai asege kegitambe nigo baigo atebire aguche gokorera abagusiye meremo anene mono asensemo yobolemi amonensemo yobachenu nigo ayakwana aya chingaki aumirana na balikia mangana korwa county ya Kisii. Na kabeka na vocational training centers. Na boigo Kisii Technical Training Institute yegona yabere national. Ninje na nyebege taroro yitwanye chagete kuna private sector kona nge Minister for Technical Training and Applied Technology ninje na nyebege taroro nganye Kenya. Pake na naje ko Minister for Education 207 to 2013 2012 11 na ninje na Kenya kama National Polytechnic usekoliye likaroka Technical Training Institute yona anye chagete buna sente nkeibo egokina ekorokeria abantu obumanyi mangane kopopo electrical wose plumbing wose masonry lakini bona yabere one of the leading moyabo ye Technical Training Institutes enene ase Kenya. Abamenyi korwase bunge yabo basime ya Kisii bono nigo beso kirina komochia usekorage biara engana yarorekana asabara ibande chingaki chomusangerekano bwazimio la umoja ase county ya Kisii na Nyamira nigo baragire biara bororo asabara ibande batanyarwa bakorokia maskani ochia sabara ibamu abo nigo bono basabire abana siasa gutwara masikani na kulinda chinkwana bagukwana. Ngana nere ya beta somukutano bwa simio lituko ya gusi eitotagete ko condemn te irolerwa abara imba tagete ko ruterani ebyara eyo etana ko babo mo especially omwana simba arati totagete ko taba na kombo ebijana bigachiko chechereria abagaka no mugaka igo mineti kirisi mbogero bule amo no mugaka ongeri amo nabangina abanene muna chanete babonete ko sikwa chikura chia gusiye karuto go chirigi to bonezo chirigi na masikani ya kogera barayi aba bakorire gasi enene babonete go sikwa na ande bamanyire aba bachire boniga tiga basika barayi aba batika ko komba abana be chi colleges chi university amona abana be chi secondary egendeke na kiki aba mumbasege umonto yo magakwa igonga expected nga munanto barayi bagusiitwa condemn mangana aya na abarayi bazimio mo especially Junet Muhammad na Sifuna na baro bakonde mwegenteke neke bemono egerto mugakaraira masikani gekogernera abantu bagusiba itabire abarito ruseti chinda cheito ndotageti baragereriwe nabagaka bono togote abana baritiga basika banta banene ekogera banta banene babaragereria mangana ako bamabe itusimba ndomuganeretia amayabu nako byobugaba lakini abaganga bali bakubwatia abanko kwa na samarieta omweshimiwa Chris Magaro bure abagabana nao tupi omweshimiwa
Ongeri, Mheshimiwa wa Excellence Elvis Malibongwae, Mheshimiwa Oyongo, abantu abonsi pi barororo buna bonongwae no muntu ogosoka otakira egwa masikani yo gukumia. We were very much ashamed, and I want to caution that we were very much ashamed. N'omuntu bunongwae omugaka bunongeri omugaka buno obule bachake kokorerwe cheche usi abantu bali bakoreirwe gasi na barabo baligirire. Weika togenderere konyoro bokonyi korwa sabana siasa bune kanisa na mwancha na mutanchirana ayo na mangana yomo Archbishop ase kanisa ya ADC aseleta John Chabuga oyote birobuna ekanisa neganiti kwagachwa ekiagera ne nyomba iyo monene chinga kecho nigaburira bana siasa gutiga kuruterana mangana yo wichania abwasaba igatebire abantu bonsi weikabanyareko babakoraria omorembe lefiana kwa njia yeyote na viongozi wanasiasa kwa matamshi yao ambayo wakati mwingine hayana mwelekeo wote. Makanisa ni lazima yajengwe na watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wa tabaka mbalimbali ni lazima watembelee makanisa, na tena Mungu tunayeomba anatufundisha kumtolea sadaka na kujenga makanisa zake, na kila jambo ambalo tunataka ni lazima tuwahusishe nyinyi kama watoto wa Mungu, wanasiasa pia wakiweko. Kwa hivyo pesa tunazopokea makanisani hazina sura yoyote ya ufisadi, ni pesa safi kwa sababu zinakuja kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unless uniambie hiyo biashara unafanya ni biashara chafu. Unless uniambie hiyo ukulima unafanya ni ukulima chafu. Unless uniambie hiyo kazi unafanya ni kazi chafu. Mokonyi bumuraiwense Dr. William Ruto imambia lero na ika sensemo ya London korwa sensemo ya Washington DC ime Amerika. Ruto nigo agocha kumirana na baraibanda banene korwa sensemeyo chingaki ale asetaro ya matuka tatu sense ya London. Murai bwekiama kia ODM Raila Odinga amona babuatani ba yalitukuligoro niko bairete campaign chiabo ase county ya Machakos abwase bachitugwakira ekoko obamo bwazimio la umoja. Odinga nigabulitia amenyi benseme yokumwakira ekura elio achikwena kia magenderero imeyense ito ya Kenya. Waigo ingana ya Ruto imeyomochiebu Amerika buna chikura gosobo ibibwe chikura ya nyartko bakego kwanerwa na babuatani bazimio la umoja. Wazungu ya kwamba kuna corruption Kenya, ati kuna wizi, na wajui wazungu wako na historia yake. Sahili amesema ati kuna corruption Kenya, mzungu ameweza kufanya miwani, anauliza naona Ruto ama naona mtu mwingine? Hii mtu anaongea juu ya corruption ni nani? Mukiona Ruto ameingia ndege akaenda Amerika kulalamika, ni kwa sababu tumemfinya kumfinya. Umeona jamaa amesafiri ameenda Amerika, ameenda kulia kwa wazungu, ati analia baba mzungu, watu wanataka kuiba kura yangu, sijui. Hakuna kitu mzungu anasaidia wewe naye. Seriously, uwezi chukua 200 milioni ya mahasala hapa unapeleka kwa mzungu, unaanza kwenda kusema ate uchaguzi itaibiwa. Hakuna mtu wako na haja ya kuiba uchaguzi. Tunataka tuwe, mtaona yale ambayo sisi tunaweza kufanya kubadilisha yale ambayo yamefanyika mpaka leo. Ningesema naambia nyinyi, hii ni mapinduzi ya kiuchumi. Sisi hapa tunaunga mkono Raila Odinga kwa sababu ya zile sera ambazo yuko nazo. Kwa mfano, yeye ameongea kuhusu viwanda. Mimi na maendeleo chap yangu nikiwa na yeye
nitakuwa nikimwambia tunataka kuweka viwanda katika kila sub-county katika nchi yetu ya Kenya, vijana wapate kazi. Omubunge wa mang'ana ya East African Legislative Assembly Oburu Oginga nigo bono araritie ganga ya ibene yo guchakurigie kerugo kyobo senator ase county ya Siaya. Moyogo yo nigo ikiranetwe na barai ao gati ya bono mo senator bwe county yo James Orengo uyoboigo oguchakurigie kerugo kyobo governor ase county yo asobege ng'ana ya Ruto eyo akwana bwangoiga kuimukia maberera gati ya barai ase nsemeyo ya Siaya. William Samoei Ruto, that the place where people look for votes is in Kenya. When you have sensed defeat, don't run to the United States looking for irrelevant people crying foul, 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 foul all over. If Ruto was a man of God, the day Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta shook their hands, he should have gone to his bishop and his cardinal and said, please, let us pray that the Lord has blessed Kenya, and Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta have shaken hands. And you can see the hypocrisy of William Samoei Ruto. Ruto has been making a lot of noise in America. He mentioned yesterday that he will be a witness in the rigging of election. I want to tell William Samoei Ruto, I wish you said you want to be a witness in Aror Kimorar Dam. Dr. Oburu Oginga has been a member of parliament in the National Assembly for 24 years, and he is now a member of the East African Legislative Assembly, and he has decided to come back home to serve the people of Siaya in the position of a senator. Ne chiribu cha bamenyi na abantu kurwa sensemo ya Washington DC ime America nigo bagendrete okorobekana na kugikiria kisegi kigendrete mense ya Ukraine nense ya Russia asebasabiro morembe kwenekiwa anene mono nigo baburire serikali yense ya Russia otiga kisegi echo asabanta bange basirije bogima ne nibe nyinge kegima gosiriwa wikabono. I feel that Ukrainians are now warriors of light. We're on a good side, and we're protecting our land. Ukraine was always a peaceful country, always peaceful country. We never wanted a war. Ukrainians never attacked anybody. Certainly, I do believe that if US or NATO or European Union is going to close the sky, is going to help from just regular people from dying. Regular people, not army, because Russia is just bombing everybody. They don't care. I think potentially more military support, humanitarian aid, medical aid, more ammunition, just support in general. I think NATO needs to get involved. Mwancho murigereria na rayo wikabono ekerona ndogo chakumirana na inche chikoraga Chinsa ikomi egaren komanye ayo atekirime yorobongorwa gusi amona isiko ya gusi biamono wachora kurigereria Ndizi TV nero bwansu bomogusi oli twabwaterana komo asensemo yebimanyererio niga koro kwa Joshua Auta ne producer ne John Kibati na inche na koletera mangana ya senchira yo bwenge nigo nkoro kwa Sara Nyarange on Twitter. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay